والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وكرما يا أكرم الأكرمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منمنا كتال سمت من تجي تقول تمها شتش الله سبحانه وتعالى. يعني ليس بكتانه بفضل الله تعالى نائلمكم بلك فتنفت مباركة أبائسنا الله سبحانه وتعالى كرنا دموم كموا فمجئا ليها فرما سن الله تعالى ابن بيت سنجنج ولته محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام انكتني بها نعيش زمانا كثرت فيه الفتن مما سنة بها مسامع لند إن تأدس فتنة وعظمت الصوارف عن دين الله إذن لند إن تأدس مكان غب همانسيا هبق عبادته. المسألة بها طغت فيه الماديات والشهوات لمن فوها مسألة بها المادية بازه الماتيرياليسم إبنس شهوات أغد أمنين إن لين ببوها بكلا إبن فغط ينسي ماوس بسكسن فتنة غيرون قباكا مبئسن نكاؤن بang bukul tiuk da kuman amuin bang uy den harakat bang mga nagdarahang katuhog atau akan lima tuhog ista ingkatan sinlabayan pangdaig sangatan karena bihadkin hugot sin pagkasilasan karena sa Allah ta'ala. مسألة بها سبب سن بسد سن فتنة إما نسيا قد بهسه ميغد لسن بالهلي قد سن ملهيات دنيا تبيعي إما نسيا ماتيرياليست من وير أندفه مني أول سيام إن tumagang atawakan sumuk paparakan بهذه المسألة. انبسج سن فتنة سنبل فركان سن آغم اشتدت غربة الدين سنبل انبق آغمة
pag inu-inuhan na si manus. Hazaman na to, mawaya kitiwan sindi, balis kuat intimbangan. Asbaha al-ma'rufu munkaran, wal-munkaru ma'rufan. Inhinang marayaw, hapangatod sin manus siya bihaon, mangi. Inhinang mangi, pangatod sin manus siya bihaon, marayaw. Bunnal dating bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadithun sahih. يسدس الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قلنا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال التافه، وفي بعض الرواية السفيه يتكلم في أمر العامة. يسدس الرسول صلى الله عليه وسلم dumatong da pamamanusia masa khadda'at, putingan, masa panik, way kasarunanan, baliskat, dumatong din masa yan lang sin Rasul. Hamasa yan lang sin Rasul yung fitnah, yusaddaqu fiha al-kadhib. Kahagarun na sin tawin maimputingan, ويكذب فيها الصادق. همتهم سمرمانس يا إنتاومك ببشر الله سويسويا مسين قال الله وقال رسوله أي قرآن سجك أو تمنكرين بيت أنس انتياتنا مسين الله تعالى هذا برئيما أمبا ساق بيت أن حديث صحيح لنجوج ولة محمد بئت مكيمة سلطنة يمني من كان بقس يافهن سن الله تعالى محمد لا ينطق عن الهوى دئمك ببسررينها ونفسه بنبك وحرينها الله تعالى سهى والهوى القنتان هجنجي سن الله تعالى sa bang tao putingan ni manuisui tahararun sinta kakilahan ng tao yaon putingan ako lang nga rumaon tindukan takaw masjid bungnalong sintaw katan dumaugman kapatindukan ni sa masjid mayroon mga kural manuking guwan سينتو مسنا ممنة سنوات خداعات أمن المسنة بها يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن قد أمانة إن تأمك خيانة قد أمانة إن تأو أمو إن كفغندلا ويرون مغندل كده بلسكت وينطق فيها الرويبضة إن رويبضة همسيا ما مشترهن نسوا من صحابة يا رسول الله ما الرويبضة ونبقى يانم ما مشترهن إنما الرويبضة مسدس الرسول صلى الله عليه وسلم إن رويبضة التافه أكيبنا الرواية السفيه تأوير أنتكلا ببل بقول انتقن سيان انت من دب مجهل ليس فرقا لأس ما نسيا كتاه همين دب فما نسيا رويبضة مجنكرأ فما نسيا وير بوس
sa sanawatul khadda'at pihanin basag sin fitnah zaman balisku Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kita niwasak sinin fitnahahu lin zaman landuin kusugni papaus-usun kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baba kita wayruun padyaragpakan sin fitan nasabut hadith riwayat sin Imam Muslim qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan badiru bil a'mal fitanan us kamu lang sin Rasul mag-amal before parumatungin fitan in mga fitnah illaggo sin fitna lang sin Rasulullah kaqita'il laylil muzlim biyasya sin amu intigidlum sin doom bang siya mainut-inut na mo in mataktak pa kita sinamu in doom bang siya sumud na inut-inut intigidlum sumud sambil mara masakop niya katanin dunya sambil tigidlum bitu-bitu in katan halaw sin kalimbulan bihanday sablaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam in basag sin fitnah wayruun binaybayan bambukon masakop niya ususin niyo lang si Rasul in basag sin fitnah zaman niya lang si Rasul يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سنمينا إن همو قصب برئيبا agad ka magsambayang suho magmeeting kahalan sin araw sa pagdoon maglag huwag na dimanta at tulong niya nagbuwang sarawan tunalong niya miyakad pakwan maglag ka huwag na jamaa karindi at tunalong niya nagbing pakakahinaw fitan aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira atawadum sindum mu'min law sin Rasul pagbati sin mayna at kafir imbasag sin fitnah yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya hipagdahan niya na inagaman niya maraan na kanya inagaman niya hiragang niya hasin tiyo-tiyo pilasad jabiyaun pagdahan niya kay manghudni bangman siya makaraslo pinasadyan tayo manghudni piyajil bangman siya makatug hakukulangan masagna pilasadya in kaya tudlo niya tayo manghudni kay ngatan niya wayrong lusa bangman aw ni pag-enroll sin anak niya isa yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya bihalin basag sin fitna lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pilasadya imanu siya bihaun sukal daywan sin niskapit in halga sin agaman niya kirahan niya bihalin basag sin fitna nukan din Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay nagpaibot-ibot to din Rasul sallallahu alaihi wasallam panggayong kamu hasyara sin Allah ta'ala ya kamu amuin ummatahu lin zaman panggayong kamu qala Allah wa qala Rasuluh sabab law sin Rasulahu lin zaman inna min waraikum ayyaman tud'a ayyam as-sabr aun adlaw hahulin zaman jumatu pagtagon si adlaw ipagsasabar as-sabru fihin mithlu al-qabd ala al-jamr hazamanyan anu immakusugin fitan in pagsabar hamasayan in bugat iman sigpit niya biya kau sin kimumkum barakay
Biyan dinimpasok niya, sandalan mo. Bihan ay sabing pagsandal mo, bangkaw ng garayon kung pasyarasin Allah Ta'ala huling zaman. O fi'lan, bang taubong nalamoy ng garayon kung pasyarasin Allah Ta'ala asal tuod kasigpitan ng kananaman. Maun ko patabo. Matud ko pahawnahan patuo palawa di anduk min umu pataas langit aurat biumukisan. Maun kau pa society sa Islam, Muslim society, Islamic society. Iskul dunya rin kagimisan. Halaw masjid, panal mo masjid na dunya rin kagimisan. Halaw baay dunya, imbar iman ahad siya mong pipikul hamasaya. Bihanin basag sintik. Yasandong kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam basag sintik. Hazaman yan, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitan. Al-mashi aw al-qa'imu khayrun min al-waqif. Wal-waqif khayrun min al-mashi. والماشي خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف ومن استطاع أن يلوذ بملاذ فليعذ به. أولين زمن لوس الرسول صلى الله عليه وسلم ما أول فتن pagtungga kayo, pagpatay, pagtakaw, pagbulo, fitnah, kataan yan, jumat tulong sin Rasul. In basag sin fitnah, in hunit sin fitnah, al-qa'im, in tao timitindog, aw atawa al-qa'id, in tao limilingkod, labi marayaw rin sin tao timitindog. In tao timitindog, labi rin sin tao miyamanaw. In tao miyamanaw, labi rin sin tao mo hindi marahan, ay di ma'na, basag sin fitnah. Diyan pa kaw amo in limingkod na. Subhanallah. Sambil amo in parakala pag-aram. Hamuling zaman, pag inu-inuhan na sin malos. Basag sin fitnah. Bangkaw manggayong yung pasyarasin Allah Ta'ala, pag inu-inuhan ko sin malos. Bukunin mag-inu-inu kay mo kafir, siya mag-inu-inu kay mo pagkahi mo muslim. Ma-inu-inu na sin pakahinang. Bihanin amuin fitnah. Sambilin aramat, pag inu-inuhan. Lumaway ka nga daw yung tao ibang gamis mo. In mata sintaw katan harap maun kayo. Wala sila nabiyaksa. Siya sa blong yung usog yung ulong niya, nagmamanta puti yan. Magpungot ka wihad turaysa. Iyanon ka usinta. Yan pa kaulong ni hakamis man simpungot. Yan tunalong ni scientist hamulan. Yan pa kaulong ni subhanallah. Uling parsugpatan ba nga kung magpungot? Uling parsugpatan niyan si pagsakat pataas bulan. Aw kay man ang tao bihayin na. Along niya mga Muslim bihayin. Ingkataan lang niya yad tunalong niya hataas at tunalong niya halangin kamulan. Yan pakamulong niya sasabot sing kahalan simpungot iban sing galis iban sing kataan. Impang nasub. Bangsa upama ako nagpungot. Mahinang baha sabab yung pagpungot ko'y hindi ako makapangadji. Banga kumanggayong kung pasyarasin Allah Ta'ala. Aun baha sala niya pag-iskul ko. La. Sadi ko kaingatan bang may tayong pikilan sin tao. Bang kaw mangadji tungod sin pagdunya suway mo ikanin pungot. Unin relationship. Sa sarab sin amu in fitna iban kahuka sin iman sin tao bihan. Bang ko mag-ibadat malayo.
Yan ko sinta ubuhin lang yung life niya yun. Hindi lang niya makaulong nagdamis sa Jakupia Madras. May lang niya life. Bukun may life. Ikaw yung may life mo sa baadlaw kiyamat na pinarka jahannam ko. Insya halong life siya kata. Sa namalis ka. Namalis ka. Bihanin jumatu. In agam Islam magbin siya. Pag inu-inuhan. بيأس النسبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواية الإمام مسلم بين كان عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء سدس الرسول صلى الله عليه وسلم في مبنى لوس الرسول آغم إسلام غريب stranger لأن وقت الرسول فقد توحيد يبلأ للمغى مشركين ولا أسل لم يقسم مقسوم بطهم مقتوهن إنك يقسم هني لما تودتهن لأن وقت الرسول مقبسر النار نعجيب سك لأن وقت الرسول هيارا من بقربة نعجيب سنسبوساها لو لتونتم غريب آغم سنبل يلغهر عن سنسين الله تعالى سمود سنة فآغم إسلام لو سن رسول الله وسيعود غريبا مقبين دين آغم إسلام سبب سن بسق سن فتنة مقبين دين آغم إسلام غريب بيأس كتبنا وفعلا أنك مسلم بها ونيانمك ونملكم سن آغم إسلام mayroon ikasambong kayo. Aul na biha ang Muslim ibig magayin. Ajib. Hambuk iskoy bakas ako nakapag-lecture mga katawtay mga orana kang Islam. Uwos ko nag-lecture aun niyaw ka bata-bata ba? Way nagtitiro. Lang ko singan may Fatima lang na paton. Lang niyaw pangasuko paton, lang ko fadbal, kunin pangasuko mo. Law niya pa tuan bunan law niya aun adlaw akhirat ajib bunan law niya adlaw akhirat law kusingan min Fatima ama mu muslim na'am ina mu muslima na'am di niya kayngatan sin aun adlaw akhirah rukun sin iman bihan basal sin kabalikan kun mani marayaw kanila imbasag sin ligot sin dunya niya ka din manusia. Hapangatod sin manusia biya ulin sikat amo intao mapanday magdunya. Mapanday mag-akhirat kung saan lang nakasayuhan. Saraun timbong na agihan alam si ulo. Aun din doon ba maipiyang asawa? Sinambuk Muslim. Religious. Yang asawa maraw usok at ikuha yung babaiyad pisab nakasubrang pagkaliberated niya inakisim babae ang sambo ilong sanglit tayo sa to sa along niya sayang na ng religious sayang lang na ng religious alihad pinagpikilan si Mano si alihad malis ka bang babae nagminiqab babae nagtitirong nagpaparihal asin aurat niyang pangatod be'alaw niya kuko aumihan karunungan inini mo kunin ilang karunungan taray habissara sin muslim in kafir di makatawakkal ka tumangudyo sa muslim papagkahi muslim makagaos mang lagi-ilahi sa abang makita rin dun babae mo in seksi himuwa in igot amon lang yung high class. Napitong timbangan niya ni Iblis. Apangatod niya panghusing kanabihan. هذا الواقع أمن الجمجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيت أنك تسن فتنة سنبي البطل آغم مسود سن فتن نسبت حديث
الصحيح مسلم. لكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نثبت حديث إن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله شيء صحابة سن رسول أم إن كلمة من سكرة سن رسول بيبيت أكن صاحب سر رسول الله إن كأولا سن حذيفة إن كأولا لنا كبدأ بين كيما صحابة إن كمدأ أوران صحابة إن pagpangasu فرسول تود فقريوان يا رسول الله أولين أمل كسودك فسلغ يا رسول الله أولين أمل لسونك سن الله تعالى يا رسول الله فقريوان إن حذيفة بلسك pag-asubuhun niya kanian sa hukun hamaksud hilangon niya hamaksud bat niya katanggisan sabaon niya bangin kanian di mo kaingatan on waktu mahulog ko mo suway mo kaingatan sa sabing karupangan buko na supaya hinangon mo supaya katanggisan kan dalawang sin sya'ib araftu ash-sharra la lish-sharri walakin litawaqqihi man lam ya'rif الشر من الناس يقع فيه isiyusin di makaingat law sin magdaraman sin kangian di niya kaingatan indagalan sin dunya aw waqtu siya mati pumahulog siya mao in pangasuna ya Rasulullah kunna ahla jahiliya فجاءنا الله بهذا الخير إن كملون يتأو جاهلية لك أولا أو مني وير فهدة يا أغد وير شرع يا أغد فجاءنا الله بهذا الخير سمي الكمديات وانسنكرا يوان أمن آهم إسلام انتغسوه يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر أو انتبه كنيئا تؤسنكرا يوانني أمن كرا يوان آهم إسلام تؤسيني أو بقنيئا لوس الرسول نعم أو بقنيئا لوس حذيفة فهل بعد هذا الشر من خير إن تنسبك يا رسول الله مؤسن أم إن كنيئا أو بقريوان كريوان كنيئا مؤسن كنيئا أو بقريوان لوس الرسول نعم وفيه دخن أو سائن كريوان ينفيه دخن bang mga kato kanaw siya bukun siya pure karayawan naglalamod siya ibang singkani bukun tod siya matampal lawsul Hudhayfa mayta yajri ya Rasulullah uninhangkan mayta siya fihi dahan lawsin Rasul qawmun min ummati yahduna bighayri hadyi تعرف منهم وتنكر هنكن بهذا لوس الرسول أو ما نسي من أمتي بينها أمتك مسلم هي محمد النان هي أحمد هي فاطمة هي زينب لوس الرسول همان سجسلة أمة إن يا أغرني لأندم بقلنا أمو إن شرع تعرف منهم وتنكر كيف المطول بكل شرع فنجنا أن mag-celebrate Christmas أمو للمسلم سإنان محمد يا أحمد يا حسن يا كتان مسلم سيهدون بغير هدي لمدلم لوس حذيفة يا رسول الله فهل بعد هذا الخير أي الذي شابه الدخل فهل بعد هذا الخير من شر مؤسن كريوان أمر أولى مغينيا كهيم لنسس كنيئا أو طبه كنيئا لوس الرسول نعم أو كنيئا ربكم يا جماعة لوس الرسول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها هل لئك ملوس الرسول أو
mga kausugan magdada'wa. Magdada'wa, du'at. Sa nagdada'wa sila, tinitindog sila, hakid sila pinarka jahannam. Nagbubulansang, hakid sila pinarka jahannam. Hisiw-siw lang si Rasulin magad kanila, panawag-tawag nila, manuytuyan pa pinarka jahannam wal'iyadu billah. Ya Rasulullah, law si Hudhaifa, sifhum lana, si patakano at namukakilaan, isiyong mga tao yan. Isiyong mga manusayang ba't namukakilahan, makabuka. Arakala matipu kita karamuin panal ta mga magdadao para may Islam pag kita papinor ka jahannam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hum min abna'i jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. In sila yan biaray sabga, mapanday magbisra law si Rasul, masaldik magbisra law si Rasul, maingat magparman, nagkukupya, nagdagamis, iban simpungot niya. Hakayman ang riwayat sin hadith law si Rasul, qulubuhum qulubu syayatin fi juthman al-ins. In pangatayan nila pangatayan syaitan sa indagbos nila manusia. Bihanin sifat nila law sin Rasul. Isiyusin magad kanila tilakbuon nila paapinar ka jahannam wal'iyadu billah. Napila sadya bihaan imagdada'wa. Na itong din ha mga magdada'wa. Kaluhun kawang kawri mo yan ang magdada'wa. Sa panghindo, kayo mo panghindo syaitan. Induan po sin mga ilmu. Anti-aging lang niya tuwan. Unang anti-aging niya tuwan. Ay malingkat sa, di kita lumas. Suway lang na duwaro atasan niya. Pag lingkuran ka, abaloy puti lang niya, alam kita muskitero, dakaw, manok puti. Ayaw ko magpaingat, kita sa niya. Nagtunak o manglag na o manok puti. Bayho niya puti, puti kata nungos. Hinduan pa, mangkaulong na sumuok pa asawa mo. Amuin man ni inyo karuwa, kaun mulong niya ang pamuhisa pumaripa, higad mata niya. Ataw pa higad mata. Ang pamulong na hisnating kalima, la ilaha illallah, hatuktok sin asal. Kailiman sa yarin yan, nunit-nun. Wailong niya kaya Hindu madras. Ampas yayanong tawa. Sikret na yan. Bangkaw miyagad bihad wal'iyadu billah amunad kinipanaka. Isin makatawakkal man sa isunat ni kalima Allah hatubig man na. Bangbukon syaitan. Nagdagbus sadya manusia. Hinduan ko ilmu. Batulong niya tuho ni sulat min ayatul kursi. Akatas, ang pamusyalong niya lupiun, ibutang musyalong niya habakas piagbulanan sin babae. Tuon ko. Sa maingat mamito. Hinduan ko ilmu. Masussikaw lang niya ripaha dunya. Bang mulong niya maaga din ilmu kasussihan ini di na kaulong niya insyaallah ta'ala ukun sin kayo apinar ka jahannam. Nakumaka di siya din kayo ng nas. Nalaw si Rasul sallallahu alayhi wa sallam magad kanila wal'iyadu billah manuytuyan pa apinar ka jahannam. Ikanda ya jama'a subay kita maayadaaha mata. Ayaw kita kadto mari. Kansiw sin aga matawang bukun subay ka kilahanta. Bang bukun da qala Allah farman sin Allah atawa hadithin Rasulullah. Khalas. Ayaw ko magla
Musaylim makamula, imaglagaw sin yunik. Amoy nakabidda, amoy ni kaya kang sintawin, may Islam, masawa, wayroon tiyapok sin Rasulullah. Wayroon ilmu, kiadim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minu isajil Rasulullah, paamu in parahmat sin Allah, جيت أن يكتنيوا تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك وير أنتقم بيسارا إن كتان جيت أكن هكرا يوكن جيت أن تقموا إن كتان هكموا لكن يبيهل تقموا وير أنتقم ونقول لهم لأنها قال الله قرآن لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من بسج سن فتنة سنبل مغمان سيرويبضة جأس مغ نسبت سن حديث لماهن سله الإنسان ننبر إيمان أندنا ونيا أبي أكاتو تنيو يا متنسن فتنة أتدبك مسن بسج سن فتنة بها أغد وير أنهلا مسلم بان بكل مسجد ووسنا أنهلا ألجيريا تدبنوا بقسنا إن تونسيا بقسنا إن ليبيا بقسنا إن مصر بهاء من سوريا أرض الشام هلا شام أمن إيا سن رسول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم بانكمانين تقبلوا أن إنهلا شام ويرون كرايوان سمانوسيا سبب دين دو أنتم مبنأنا إن أدلوا قيامة علامة نسل أدلوا قيامة فثبت حديث صحيح مسلم سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل بكم الروم في أرض دابق دي patumindog in adlaw qiyamat law sin Rasulullah sehingga lumaod magbaan-baan ng mga Rum Banul Asfar amunin Russian in Chinese in Kataan tao puti maun sila magbaan-baan pahula dabiq mamunukan yun yapsiran sin mga ulama hula dabiq amuna in qalbu Dimashq o qalbu Sham amuna in Halab amuna in sentro sin ardu Sham amuna in Halab, amuna in Aleppo, amuna in old cities in Syria. Bang yan magbuno na rin doon lang sin Rasul, dahil doon na tumagna in adlaw qiyamah. Malhama. Non-stop na. Mauusin buno yan, puasin to adlaw. Mag-inubusan ng Muslim, iman sin bukon Muslim, paghikatuan law rumatong imadad tatabangan din hakataan hula haardo Syam hula Syam dumaugman ng mga Muslimin sungman sila amo inho sumong pahunahan aun na similawak gimuha na Dajjal gimuha na law ng Dajjal dito kay Madina aming pagyaman sin Rasul aun magbihang po mga tao si masa katataas kura magbihing sila pa Madina kitaon nila bang bunna law sin Rasulin mga tao si masakat na taas kura adlaw yadto sila na yadto sarayaw-rayaw mga nagkasabil amuin hadunya kaingatan ko warna sin kura nila kaingatan ko ngan nila kaingatan ko ngan sin kamaan nila pagbalik nila pa Madina wayroon na dain doon law sin Rasul gumwa in Dajjal dain doon hatampat هؤلاء هؤوت سن عراق إبن سن خراسان هؤوت سن عراق إبن سن إيران دين دون قموة إن دجال أمنا يسنيئني إما نسيا فنبنى أن علامة سن قيامة دقلة أمنا إن دجال أم بين علامة سن قيامة دقلة بمسية مبنى أو نسججمة همبه بيأسي سنسلك منظومات bang mahulog na bang jumato na impanag na ang alama dakula sabi na alamat simi-simi lima bayna kaliuhan tanyuna in alamat dakula lang si Rasulullah bang jumato in hambuk amin hampuin taot nila hambuk sa dyan jumato biya siya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam tasbih mabugto in hukot numawagin hambuk maghuru-huru na kata
pagbuwa sin Dajjal. Araran sin amuin pagbuwa sin sugaring ha subak. Sumunod na sa binhambo, sumunod na sa binhambo, sumunod ni Ya'juj wa Ma'juj, sumunod sambil lan yakun sin Allah Ta'ala dunya. Nabukon na kita nyo malay pakiyamat. Sa bukon na problema ng kiyamat at tawakan ko ng kiyamat. Way problema sin kiyamat. Mamaya kita man sindi timindog yung kiyamat sa in problema rin aking manusya. Asanin kiyamat 101% timindog sa in pangasumurin siya diya mo pakiyamat. Besin naunhan po sahaba. Sabi ng Rasul naguhutba na nasu, Ya Rasulallah, mata sa'a. In Rasul naguhutba, way sa iyasa. لو وصفان الرسول نسيهة نقطبة لو سن الرسول أين السائل عن الساعة هون إننا سوطود سن قيامة لو سن غمق صحابة ها أنا ذا يا رسول الله يريق لون يا رسول الله لو سن رسول إكو لون إننا سولون نعم لو سن رسول ماذا أعددت لها أنو لون سياد ديامو بيك أن سن رسول biarasaiyan sin Rasul jawaban ta kawatawakan di mabaya kay man sindi asal tinindo sa impang na sumuni siya sa diam amoy ning problema ka likap yari kita halaw sin amo in fitan yari kita naglalamu ay iban sin fitan aw waktu katayin babawan in pikiran tari kita makatali sin akhirat di tamatali in susugun tin qiyamat masuok na ya jamaah in hula Sham pagbunuan na, in Burma paghula pagbunuan na, in hula Muslim kita pagbunuan na, rakala hula tin susunod. Sa manusia, insin Allah Ta'ala, iqtaraba linnasi isabuhum wa hum fi ghafla. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masuk na lang sin Allah Ta'ala yung pag-isaba mga manusia, sa inkaumin sin manusia lang sin Allah Ta'ala fi ghafla, naligappas ng pagbunya. Bisi na itong siin. Balik na malong ng sambayang yan, balik na yung sambayang sunan, balik na yung tahajjud, balik na yung kataan. Magitong na kita siin. Tumindog sadya yung kiyamat, likap yung nais. Ano pa yung takaran? Takaran tayong Dajjal, in Rasul nagbayta hadith, إنها ستكون فتن بادروا بالأعمال الصالحة ماذا تنتظرون هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا مفندا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أسوس كملوش الرسول أيوة كم مجلمي أسوس كم عبادة أرين تغرني لوش الرسول دقبقن بقمسين كسكن دقبقن كمسين كمسكن دقبقن كمسين أمو المبيس كمو أرين تغرني لوش الرسول دجال أو الدجال شر غائب ينتظر سميئي غائب دمة أمو الدجال ويرؤ الندرمة من فدنيا منبكم مقتلهم كالدجال إيه تقريبنو عن سن دجالين وان كتا سن رسول من كتا مبتهيت كهنكسا إن ينكو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال puas-puas magsambahayang kaba sumbahayang magpakilihon kau kanya kanian sin Dajjal wayruun na lang sin Rasul dumatong sangini bang bukol ni Dajjal pasuk ni Dajjal dahil mga alamat gumwa in Dajjal apabila wayruun na magsabot kan Dajjal alamat na sin gumwa ni Dajjal fitan uring hinamun بيكاتب تاني بفضل الله تعالى ينقران سن الله تعالى قبلك المريو ولين هنا منتع بهائم فتن همبوك ده طنق ينبونك وهشرع سن الله تعالى اليوم أغر إن كتان كبايا إن سلطة أمنين إن مقبرقل بهاء بان إياغد من كتان كبايا إن سلطة ترتنت مقا أغد سجفوكا يا مأمن
Hiina. Tay manghud. Abi-abi hum to. Paminsan-minsan bay sa balong niya. Paminsan-minsan balong niya. Amoy ni makabuwa kalimay paminsan-minsan. Paminsan-minsan balong niya. Arakala rin mo na paminsan-minsan iabutan ko sing kamatay. Aun nakto'y kasakripahis mo inara masarap sadya ipag-atensyon mga parakala pag-wedding pagkataan. Hinang maksiyat kaingatan mo o hinang maksiyat din doon. Sa sarap sin pagsakay mo ba ang buktawa mo yun makajulja na kayo. Ikasakripahis yung sambayang aso. Sambayang maghrib. Sambayang juhur. Di na masambayang. Amoy nin fitna. Amoy nin fitna. Dahon mo sumambayang inaray ko sumambayang kitalong masuk ng maghrib. Sabi na walong niya, kadaan man makajarira kung ulong ipatuan. Hirakang pipatuan. Mangita ng long niya makasa in make-up ka. Yung kaling katlong niya sinamon make-up di utang tayo. Amin kita ning halga sin aga mga manusia way pus. Mahalga pa kanin pag-atal niya rin sinamoy pagsambahan. Ayaw ko makantaman. لوسن الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله بل كون الطاعة كما ينسن كما تو أنسن ماجوريتي ملون قسمي ساء يوم السلام بطنهون هن من شرع سن الله تعالى أمين المريات بان الهنان كما ينسن الله بسم الله مكاكدرات كتاني Sabang inhinang yan, di na mag-atap ng singkawayan sila Allah, ayaw ko naman. Misan pa kung kumangiha pangatod nila. Misan pa kau yan sintaw o isab, pasarihan na maun, bang man ko hapangatod sila Allah Ta'ala, hapamandang sila Allah Ta'ala, hindi ko niya makadto si Syara. Sabang hirarang min Allah Ta'ala, hangana supaya kasakayan mo yung tao, dahil di pagmulkaan ko sila Allah Ta'ala. Sabang mo sacrifice yung tao katan, nagmulka kayo yung tao katan. Piyarida mo in Allah Ta'ala magrida kayo mo, iban aun da waktu magrida na sila kayo. Sabang mo piyarida in manusya, piyadugal min Allah Ta'ala, dugalan kayo min Allah Ta'ala, dugalan pa kayo yung manusya. Bihanin bayka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inhinanguntan, para yun tayong pag-ahal, himutang tahasya. Simu kita ng bihain, ka na naman kami yung bihain, para kala. Anak ta, kay manghudta, asawa ta, jagahan ta. Tarbiyahon ta, marayaw. Saukat na lang tayong tao bihaon kataan natin na kanina hindi magtiro. Iniyan ko pasarya na mo ba? Asal dalong bihan ng dunya. La, ya akhi, ayaw ko sumurinder pa dunya. In dunya ini haupoda, ayaw ko sumurinder kaniya. Emiyan ko sa akin na magriba na kita ng paminsan-minsan. La hawla wala quwwata illa billah. Bangko sumurinder pa para kala ini majulja na anak. Panggayong kung kau hasyara sila Allah Ta'ala. Tumtumayin Allah Ta'ala rin kong pasaran. Di kau pasaran sila Allah Ta'ala. Saysa mo, misan saysa mo rakuman halom sil iskul. Sumambahayan pa masjid, ayaw mo tuon butaring hinanggan. Daha magluko ligan. Daha pakamatay mo, pakahinapusan napas gumawa doon kayo mo. Ayaw ko maganda mo. Tumtumayin Allah Ta'ala si masakta kayo. إن الله تعالى الرسول نبيت أبنكو نمجيونجو تشرع سن الله تعالى وقت ما مسج الفتنة لو سن رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم سبد سن رسول صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه العبادة في الهرج كهجرة إليه إن فق عبادة مبنته إن بلغت بشرع سن الله تعالى هزما لمن هزما نجدنج كلم فرقالة إن لبوا سنبهلأنية كهجرة إليه بيعرس يانك هجرة لينها مكة فمدينة بيعرس يانك هجرة لينها مكة فمدينة نجاها بمن سمها صحابة
butang paun. In hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna min waraikum ayyaman tud'a ayyam as-sabr. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجل منكم. لو سي الرسول صلى الله عليه وسلم هزما مقصد فتنة إن تاو نجيه نن أما العبادة مريو ننجغ ينجم بشرع سن الله تعالى وقتيا إن فهلأني لو سي الرسول فمن صحابة بيأس فهلأ سن كي من ما نسعدين كني كي من صحابة فكيف من رواية لا يسوء من صحابة يا رسول الله منا أو منهم دين كاموة ورين كنيلة لو سن رسول كي من صحابة رين كنيلة أم فكتبيت أن سن رسول من ميت أنا بهاد سبب لو سن رسول إن كمو من كمرتو من فتنة أو داغنا النيو يري كم متعود كمو أم فإنسيلا من سلرتو من فتنة ويرو داغنا النيل من بكون الله تعالى أيوه مكلفة فغوغتا فكم دسن فنندوب وشرع سن الله تعالى فكم دسن بانكو مقدسيشن بانكو مقدسايد مقدنسن بانكو كتاب مرينا مغدا شرع سن الله تعالى بيتا أن أسوامو أنakmu tayo bangunmu dan di kita magadmaw hinang maksud ya inda ayaw ko minang kikahinang yan o to ayaw ko mag-arad sininang yan ikabayan sin Allah magtangis, magmatay, magkataan pasari hanaon syara' sin Allah ta'ala magad bukon lang sinanak mo ama magbayla-bayla kami high school mapail kami kuno bang di na tukat-tukaw namang biyan mo ratilak binanak mo pati magkajah fitan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hadith بسان أو كلام ملمس الحديث لو سي الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لو سي رسول الله هوقت طول سن الله تعالى ما نسي عليها فنبنى أن سمي الفقه نفسا هاد لو قيامة هبرا محشر ينسي الله تعالى أو نما نوقت وقت تمندم إن ما سلا ما نسي أم إن موقب سن شرع سن الله تعالى ولا سلا نفل نلغب سن الدنيا مسان بهاد بسن سن فتنة لله أم إن نغيونهم سلا فشرع سن الله تعالى تمندم سلا بها لو سن الله تعالى مليهم كيوان هلمة كسلا لو سن الله تعالى أم إن هنا pakam busunta in panindugta habay ha iskul hauno ha masjid bang kita iyanog haraan sin Allah Ta'ala makusog kita magbasa Quran ayaw mo pasari bang kita iyanog haraan sin Allah Ta'ala makusog kita mangadya ayaw mo pasari parihala ininang mo bang ko iyanog haraan sin Allah Ta'ala makusog ka magnafaka ayaw mo pasari amo na ni kasod musulga bidnillahi Ta'ala kau makusog magjama ayaw mo pasari tutug ka hinang yan insyaallah ta'ala ipagbak min Allah ta'ala makug makuyag kay ayaw ko marasin fitna bukunin solution need kita mawi kita matto pa mga rimbasad makusugin fitna lang ni mawi ko matto ko pa mga pigi-ibudyad to magbalta pa ko rito la bunar in mawi ko rin nga fitna marayaw rin sa aun mas marayaw rin kanya إن رسول البيت صحيح مسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم أو خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن سمسون لوس الرسول صلى الله عليه وسلم مهنا إن سرى يورا يوأل تأسم ما نسيا كم من إفتن يهمون ما هو يشاريها من ما نسيا سبب سنفتنة ساء أو فمر يورين كمي إن مر يورنا هنت hindi kita min dahon ta maglamo kay manus sa pakusugon ta pahuguton ta panindot ta amoy ning kabayaan sin Allah ta'ala
amoy usog tinitindog makamno sin panindog di siya majugjug sin fitna misan pere ilagbo sin buhay. ثبت حديث صحيح لأن كان أبو سعيد الخدري جاء رجل يسأل أونهم بقصب نغسه فرسول الله يا رسول الله من أفضل الناس إشين سر يورا يوم نسي لوس رسول الله رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ثم قال ثم من قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يفر بدينه من الفتن أو نهم قصب نغسه فرسول الله يا رسول الله إشين سر يورا يوم نسي لوس رسول الله أصب جهاد من برنيا إبن نجي جهاد سهران سن الله تعالى أرتقنا إبن سن برنيا جهاد ولا سمي ماوي نقول الوسلوسة داهن مقباك كسب سن فتنة بيأنا مون بغمان الله تعالى إبنك نرسو صحابة ثم من فقوسنا هشيو فيسر يورا يوما نسي لوس أصب يقول لوس الرسول رجل معتزل في دينه أصب أمو إنك مكان بي لما يؤذيها ما نسي مياغو يسياريها فتنة كرنا مبو رأسي أمو إنك فتنة هنسي كيبا أمو يد إن سبيته إنهن بقبلك تفآغمتا أيوك تمرار نسان بنكتان ما نسي بهاد تنهينا ملا كنديكو قرننا الله تعالى إنك بيأني كي من بوبغا من شرعني إيمان المغسل أمو إن مغنتل إن الله تعالى بيغيت أن كتانيها لمس القرآن جنجئها الله تعالى رمي الله تعالى لمس المهاشدش الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون لو سن الله تعالى جنجئكم فمن غسلنا مرت سيكاكم فمهنا غسل أما العبادة ننقغ ينقو وشرعكم حمس فتنة حمس أمر المقص بالفتنة لو سن الله تعالى جنجئكم هتقبرك كان لا إن قد نقرأ بها دنيا سلارة إن كه نقصا مد نقرأ بها دنيا أنقهر أنك سلكسب مقبياء بيأسل مقبراغا سن آغم سن الله تعالى إذن جنتي أنك لو سن الله تعالى إن بغى أم إن كان نمن لنقونا جنتي أنك كهن هلوم سن فغتيا كان نمن لمقفق عبادة سل مريكاك مهيا وير أنك بغى أن لا أنغن لو سن الله تعالى إن سن الله تعالى هم غسل تتب هم غسل أم إن فنندق مقمنس لو سن الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لو سن الله تعالى جنجئكم هما غسل أمن مرتسيا مبنتل مقندس فنندم لا خوف عليهم ويل كمغأن له ويكسسهن له لو سن مع علماء إن مقصد سن آية هوقت سل أمو إن سوغن تنسو أن يوه نما أقمون مع ملائكة الرحمة بيض الوجوه إن طميه أن نندو إن بطي نما أقمون يطمئنوا comportance بيتان سيكو مسوسة أكيابين ما يكو مسوسة ين الله تعالى قد فقد مسلغة إن كان لما كما سنت نقول أنت فاقتربوا غنت يأون هنجع سكرة الموت إن ينتين وطوك لون الله والقصور أو بسيطة إن كي طريقتك كتاء إن سلا ما كتاء سبب مسؤوكنا سلا لما إن فعالم دوا ما بندن إن تنبغ هاد لو ينلوس رسول الله نما أغمون comportance
ayaw ko mahanggaw. Laws in kayo ng mga mufassirin, in maksud sin ayah, hawak to siya umuading hapakubulan. Amun pagtuyop sin amun Israfil, ikarwa tuyop niya, bumuwa in kataan manusya ding halupa. Aun na manaw paparang mahsyar, magsiki-siki. Aun na manaw balis kuwat, bayhuin niya manaw in siki hataas. Arapunin sila, amuin makamdusin pa in pamawbog pa agaman niya. Di pa siya makakuha, takaran nasan siya sin mga malaika. Paglibutan ng tempat niya sin mga malaika. Pagwa niya, ianunsya magtuwi, di pa siya makawissara. Ianunsya sin mga malaika, la takhaf, la khawfun alaykum wala hum yahzanun. La khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ayaw na kaw mahanggaw, ayaw na kaw mabuha. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami na iniin mga malaikat nagjajaga rito kanyo rito pa kamuha dunya. Kami na iniin kumanggaw ka. Law sinusukyaun man antum basyarakumullahu bil khair. Isuka mo yan. Kung si malaika kami na sa inin awliya niyo magtutungo ito kanyo. Malawain buka niya na naman. Sumandang siya. Ang pasyayanon si mga malaika ayaw kong gimiit paluka. Buhatan niyo lang si mga malaika in usog niya. Patagaron, ang paimya ng mga malaika kaanin sa sakatan niya rito asulha. In kataan manaw pa parang mahsyar, in siya iban sin sa sakatan niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam Ahmad, in sa sakatan niya yaw na munaw ni sa lingkat-lingkat sa sakatan, unta din siya halom sin suha. Pagdatong sin unta yaw na amuray sakatan niya, di siya hibut-butanan sin unta yaon, sambil sadya siya rumagpakpalawang sin sulga, bihanin panghurmat sin Allah Ta'ala, ang mga sila amuin maghubungan syara sin Allah Ta'ala, azaman si amuin fitna. Sa misan pabihanin fitnah, in Rasul nagbayta in ummat sin Rasulullah, di kaigan mga tumpukan muslimin na mamawbong sin syara niya. Di yan maabsa. Lan yapun sadya sin Allah Ta'ala in dunya masi aw na mamawbong pa syara sin Allah Ta'ala. Hadithin Rasulullah, la tazalu ummati, la tazalu طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مسي لوس رسول الله أو ما نسي أو ما تنفقا دينها أمت ننغغيونغ شرعكنا ممبق سن شرع سن الله تعالى دئس لأمئن كمدئس لأمئن kamudaratan, di sila kumangi sa absin aw na musimulang kanila. Masi sila amuin ng gagayunggong pasara sila Allah Ta'ala, sambil sadya amuin tinindugin hari kiamat, di sila ini malawa lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan bangman day sabkitan yung katan, maaamuin mariya sin mga manusia amin nasabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mugbog sin syara sin Allah Ta'ala nang gagayunggong palubid sin Allah Ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mahulis salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.